malungin tuta masaul el ruk me banged al tel temel ashorgid etial shorgid agora atobet chol mal masad el gidel tial tax reform ma wera gimo mo len chual ma introduce ramam nga elwi igeda director bureau of revenue and tax dire kal ngalo bangid lang misturang rangil enga taxpayer specialist ra officer gidra tax el kalau ngara ara obviously kita reforma at toko na communications tial sure kita kora at level me o aisra buat mo ngara real gire la esel tax hindi era do mo le hindi na kalkuram sa kadom tabal wasing sisi tiging edra syukang mawala do rula be kal tokoy do dar sa sus makmal diswa kalo dar sa sus el mora ar mga taklet marmared ar mangara udri dalla mar mga taklela government mang dire kalmal tobet selsus el mora budul maraklay marubul belaw bilong maibir raklay mar masil belaw aktir kalmal swalo der sasus el mora atangak el president surang el Whips junior vice president el udu sangabaw senior mar members ra cabinet dire kal tobet selsus el mora president ra senate el atangak lokons paules mar bekal senator mas speaker sabi no Anastasio marbekal delegate dire kalo dollar sa susul mar egal tulo legal taal makalol mal balur belaw dire kal mal sel togobet sel sa mal more other belor rogoy togobet sel trigel sabi rong sitiang tigel ko mo niya telil mesa amok teratial un makatanga murura sure gidre al silsa aswad al makataklia selu real girela es el udra tax kada madingil wase tian lamura rak September 2021 ingyam le pasa RPPL 11-11 el ngazul modor ngil wase palaw kutsen services tax act se illa al lo malod rateletele la omalyo la tax idiri kal ngodi itial system rigid la tax el komak pes ngil me ater tial teletele la kaisar el ag magidul tuila protocol service ma tourism dire kal suad el motakil wase ngosing da tiala en guk dire kal provide ra tabasul el lomalyo la tax sel de tabasul en dia kal kadung ngosisio alang linar at kadol mesringil wase tirigel guk sabir el lungur obrad bol al ngani talgib el obrad الترجيل قرح مال مسؤول الأضرب إلاو ما بيغير الشوباي البول الترجيب اللي بقى لما تسبيل لهم غروله من تيك موي جديد يبقى يصير كلوب تطلع السواد المغطى كلير الآل تقلد إننا شو سينغرا إمباكت المرة الأضرب إلاو من قلت له أولي سل بس الأولى تاكس نتشنس را تتلي $1 تاكس na introduce sel de dum PGST sel malumen VAT tetele la tax el VAT value added tax egid om godoring il waseng palaw goods and service tax sel biotolom sodol se awase sel si saba klalo ngamala aport ma post e gadonga taxel sel moyu del moratara siobay e godi momla taxel sel por le hace el tarasio va el wal el bukmo ugerni sel de dung mark up because the taxer say sel bol mere sel por ablabong el barangel final el consumer ek maldi harar sel taxel masel sel taxel sel final value ni kad mulway sel el sel teletele sel GRT el achils ulgum kad su isbira ngamala la klalo kad nga 3% el import tax ni isel moyu del moratara sioba e kadalo ya 4% ringi inguk moyu makadalo ya 4% mangwal me isoy sa tax mang sel seguida digal tara dul mes ringi ul makadane chen sa tetela dol tax ata digal ba sel tax tial RPPL 11-11 lo mo ra January 1st business profits tax kadamo switch sa legal business and model haro across المهارة profits se kalau mesringil wasi so makom bale aku conduct ratio baringi ya endrai de un dia ka uzo sisbi india kal tax le sel tax au tu da profit ringi ma take care expense ringi
muhara taksel adire kal tial besel alla adire kal dilul maa besel taks dire kalul mesa igel bebira taksel ngarngi kasi magara ko tong sa la barra gel bebira taksel sabel offsetter ngal besel taks mel makadakmul waisele umura January 1st ngarnga reduction ra wage and salary tax Trigel suko makadar el al masuk low real masuk ra paycheck ra erul Sunday ngarnga sel taxel sel paycheck raw ang mong mangat o si silta magardiri kal ngil bigo si kadam lang wa PCST e kan mo malub tra import tax 3% ra border mangdi mo sel dire kal namdung man so del duling single rate tax sel do single rate tax em lulak mo 10% ra rogul toy seguida bulgula a single rate a PCST digida mo single rate dire kal batoka la mi rule RPPL 11-11 really mun dire kal dil rogul ada mo ungara al collector ti PCST tudul mesa kasi palbo maklol kom bali el sabi el collector ti PCST egel ko ti kalsal maklol kom bali magel mi gare lolmol mel ngara CRT melang mo rat January 1st egel kom bali el masukra revenue level dart telal maluban 300,000 el marbab ay gigi di abo the register etirgei amo collector PCST edrigal mo harar sell business profits tax ay gel kom bali average lang sel dome sa kanang karangel ang remote ra wimel telay 50,000 el mora 300,000 ay gaya malamol malharara ay gaya January 1st teng malamol malharara tax el YL al chins ngal CRT 4% magedi ka mal chins ringin hindi dire kalungin so adalo ay selwasi ay gel kom balil magikarera ay gel masukura di kal sukura 50,000 right kung si edit mo masukura 49,000 el milyo ay guess elo mo rat January 1st ito di renew a business license malubot na mga license certificate harar sel do aseng additional business license fee say $100 a 1 year harar ngil quarterly installments mang $25 a bekal quarter sevel ko lawase kumpali sa el bro ratio barngi korna karingi lu el tela sel 20,000 sel 40,000 and this sel en rair maldi harar $100 in addition el Marcel business license fee baka do mesel waset ti LBS lo la taxa masate le lagi kren kumbalin mo kurol mo klo baka do mesel ka makaharar flat rate sige el additional business license fee magiko kalo mo kura business ka mal so makamaam sukura o himel tela li kada si kabo mamharar at CRT ukto mesel ka dile kal ti LBS RPP LBS lo la taxa lo mo at January 1st adim la kal dil wayet tilong dim lang dil change ro malula tax indire kan lul mesa gel tirgel mal kurang so ra dong level wasing makala si edelo no certir el cook offset ra aigal tax es edel cook to me certil ko mal lo bredang ko pal saben nganya tong sa del brother ti makul way sel tial el lo la tax lo mo ra nexira ang nganya gel as tax refund ring el aseldo mo ra January 1st odolo melemet 2023 es el end year etrigel rogul masukura paycheck al harar sel salary tax abo do meser tiril wasi trigel masukura 15,000 el medio trigel masukura trim email telara year el medio trigel masukura $7 a hour el medio trigel sel bol mere gara ya tami apply ra obi sergidra tax egida olutia tiar rogil sel arangle la tax el harar ngi sel year mandia kado sada 10% refund kado masada olu tiar rogil tax el harar ngi sera adire kal suada lo ay sel wasing wayga gidel uk segidel adjustment la adim na kadilo mesar ar ngara masuka paycheck ra 2 weeks tidire kalul mesara adra magit dire kalau si silta mengalnya social assistance program el partner ministry ra health ma ministry of finance merungi strigel adra magit el wado tudu set
primary ang ramagit hindi ang kar ngir mal di ang ramagit tirge selbol next year tamala license certificate igore obis rigid la tax almost tir mat report revenue tir avec el quarter makadome sa revenue tir wase kada gip pa record dem diregal akum na se diregal mlolda sul mlolla alem kada diregal mle mloy kriya klol ringra chela tial raktel covid mamlor nga igel kok assistant sa mlogar sa mrigal el may diregal qodul mesel wase andra magita mno mringar tira a produce a document el morage gidal ngesu من ديرغل كورا سواد وميلا نقول اللي مواسين عمره next year كذول مسير تلقى الأدنى ما جيت الريبورت الريفينيو تير مغطي بالريفينيو SLN راير اتأبلاي المرة ministry راهيل ده ministry راهيل ده ما مثل revenue تير الواسين السوق أيقال ما قد تنجيل التسيل كورا 15,000 المليو إن eligible الملارا social assistance ما government tamo there siya 4% ra revenue tiragel blado do dakta ke the revenue a government there siya 4% malsum ka ukul magit so silukura malum ka mil ngargel usla trim email tela 15,000 ra rangalel imorrak kami apply ministry ra health there siya 600 tala siya 4% ra taxer revenue ra o si silta hindi kal tial social assistant sa mal di kadil board tigel mal di umagit kardile ko lorme sa tigel low magit te masukra fixed income tigel masukra SS tigel masukra pension malu tigel masukra gel tablong kardile kal selbol mere karak engel adra magit me apply kardile kal mesa karak ngir serra kalwasay sel kudakya SS ma pension ma karak ngir magit engte lang mal sukumang kada dakta kamong 15,000 el medio indire kal to da 4% ra revenue tinil modars aklo lo maklat kalwasay tiang adi kadom ko ringil refund lendia ka dollar taxel ngel revenue kasi harar ngel flat rate tegi da ba ida sa 4% ra revenue tira tsumita ti kal tsugura lang alakra 15,000 magigida ko amle maklot to telel suwad al share الألسيد سلقوق من يتقل ذي المرتيات program قضوا مران الواسي تيا كلول تقوي الأمور January 1st من ديال أديد سو دي ميدا سو دي إيمو دي تال تايمين أقوم داشو إن ديال بول بودو غير كلود رنجي مقدر ديال لورين الممونيا بتوع تقل ذي المرتيات مقدر مالمول من المصادر تيان اللي قدروا أقول ألبان رنجي عندين ديال سوق المو o bengkel ay ke soal lo ay srabulu wase ay maldi igagida qura social share impact al mara qawl adra blu ida al adra blu kuqti qado shobay igagida qura ma yitrigel ko shobay lo shobay migral shobay igagida qura social lo ay sitil wase aklol alungra January 1st angara igagida al maklol shobay giril dos mo kortiren mo tirak ngal besel tele la tax akmul waise direk la obis regidra Bureau of Revenue and Tax and direk lang nga ukset man di obis regidra reform ti agal la momre kalbuy li qdaw relo man tri regal maklo shobay li tigegi dak mal sam akil tial البس الاولى tax man direk al qoras wa kal utial ti al ngul masa turang magu qoras mo da rede ma sel kwasing alsum ko ngorarangan niya question ral gidal tial tax ngargira sa ML morngil ko almost edel kay nga sel mo understand tial bes tila tax malungil tutaw mera bekla ave mutal taal de klutal mo oy say gal sus lal dunga director igeda malway say رغول information الغنجستر تيال تغورا tax reform ما يجي اللولدغر يجي البلالساغا ديركتور يجي دار الالسيلز عمل سئل متجرا ويب سايت رغم منيا www.palau.gov.org/taxreform ديرق اللوجي وتجي التقال بقو ايسو سسل بق Tuesday ra era
atro matar klora tutaw yagi blol tob da information القنجستر التال tax reform اللوجي ويجي السوشيال ميديا بيجز رقمام فيسبوك درق الغوق تلتقال غمو الرقلوغوق يجي درق المو التوبدا يجي ذا الانفورميشن اللوجي و انستغرام تويتر يجي البابيرا السوشيال ميديا بلاتفورمز مقمل مو تلتقال مغلق الرعاد اللي سيلفالو يجي البيجز رقمام اللي Palau Tax Reform Office ang legal social media pages. Also mang kora maring rakaw mo access sa gigid information lagi wa website or social media. Please mo makadong ra officer gid ra tax reform aldang waringi 488-2702. malubem email الميرا taxreform@palaucov.org يجي مال لدورق لقي كده الانفورميشن لغون اذيرق المال المرسل كورة بابل سبعة مم لونجرا نيبي الغرمي والغنجستر التال تغورا التاكس ريفورم مقترق الوئرا أبوكم سيمرتال الأغر إلى التوتاوين أيقال مرال ملبويل إغمال مبطوغا غورا workshop ما event تلقيبا مغت موق الملاسم الغط مقل ترير العاض المونيل كلواذ الجيلال تال التغورا تاكس ريفورم أجمال مغلق العاض الواسي الفالو أيقال السوشيال ميديا بيجز رغمام ذرق الفول بالأول تشغر سيل ويب سايت رغمام النية سيجد palaucov.org/taxreform ما direct logi ويقال لقي ملتو بدعسو بدل جيرال لقال event through ويقال local radio stations مبال قريق الجيرال لقي يغو أسيم رمال لا أسمرين مريقي ذا الevent كليسي إلا ورامرا tax reform أو تويل را أدرى بلو المونيل كلواذ الجيرال لقي كذا البلاد سادا ديريكتور إيجادا ما يجي البق التلنج تنيل تل تاكس ريفورم ما يجي مال مغلاء الرعاد الوصل سقو من غارينيا غرميو ممغضون المير أوبيسر جيد أو أوبيسر كما مغارسل second floor را JR building الغرا تنورون across را JR أوبيسر مالنغلايا أسمريل اللونغيرا نيبيل جير ما سوم أكلاني بالغانسرن أدرى بلول جيرال تال تغير tax reform يال غاريني أقول مو تكور بتاك لرتلة لا سودال تال tax reform الأوبن قرأ تكور بتاك قلوري رام إذا قل مو أي سلمي ما جيم سم أقرأ رام لنغوا يجل بلاكتون تيانا ما يجل بلادون ديريكتور إيجاذات تياما الكلود تطلال الجيرال عبلو المونيل كلواذ لرنجي يقتسي ألا ورد أو تويلر سيجيد الواسر أدرى بلو مونيل مدغلي تيال تاكس وسلمو إلرا قطة الغبسنجي لا قطة البويل تيال مرال مرة قطة الغرسين مرا ديريكتور سولان توران أجيجي ديا سوادا بول بلغتاق من غنيا تقلد غنيا قرار رارين ما قرا question إذا أذو إذا صاد المو understand كذا ما دنيا إندي قلبيوتا أتشينج سيلبونيا مكلول تشينج غنيا ذا بلول شوي ما قرمود إن make sense من سواد المال helper هذا المو مال مو مدنغلي تيال بيسل تتلي لا تاكس مدنغ بدون understand دنيا ما أول هجيمو المسوم جدير للورين الواسين دي قبل لبون الغرتيان عندي ولا ذول مسوم يقدم اليوم مكلات كل واسي ديال RPPL 11-11 تجد البئس الأولى تاكس أتموتا وريريل را قتل قبسني لا جانواري 1 2023 قدري قال نلتقط دي قاعد الجذر التنا غنيا إيمادر ديال البنغليل بيلاو قدري قال غنيا single implementation advisory gid el support tra Australia ma ADB mangobang gid el ngar office el dire kalol nga lo answer question
igi obangge del mesat tial el reform mo ol maungil raw al loral o si silta me kal dire kal ngal tangat le obisir gidra taxa urir lo mangela obisir taxa Australia kada ko am lava kal wase kada kay nga seura ana bet kal tokol di kadil reform mo mo ka reform kada mal kay nga seura ngeso la training ma tele la ngosuira obisir gidra taxa mo rulang alel mongin ben trike obangge del al seguid el Australia Tax Office e dire kan nga support na PIFTAC masele International Monetary Fund dire kal ko nga time en kuk mer da consultant til kuk mes aurere de wase kam mames ay gamos mo okle ding tiang katenget ding suad del runin mongil ma kadangal tangat nga so silta ma obisra tax ma Ministry of Finance ra blura Taiwan magardiri kal adadu ul kainga selo wase ngara kuk subin ngo suwiden rulit tial real mongil ay nga mal dito sikrolel kada mal mongil kut maklit tiang aletia Selbol January 1st, el domesra es el tetele la sia tax, el domes en ungira urugurule am gigrel chobay, ungira adre vela waqtire qaldi qawlo bes, waqtire qaldi magtaklil wasi get program na tax refund ma social assistance, agi ngara la alwaseng maldi mara citizen survey magdire qal mal chawad el qut maklitial maungil ang dire qal qadme saklung yolel timo mga simro la baigay kami malmasaw le dol mol mal adadu et nga sel gilel tial alba klol albong lel belaw et yang sel bod kadiri kal qawklat kal wasi obisir gidra tax angar alel murang rulir sel qotel biot rolel eng rulla ra biot ra angel taxpayer rulang alel mga tax ya tax malu ra governmental provide service el mer class makti mga simro base maldi orang asuliw masel kuk next nga niya tele dal adadu o man musulang